Amasan phat phale phat hoi ta pathin e pikinovin media and documentation team na khozo hobung hlungkitawin tu phana he phachom cha hobung lamkai hobung upateni to hobung thudola hulim na phat in ne dingwe hin kipaum ten amani jong na dam selin ta sadam mo na tam ta umji jong le tu ni phan hin hiche documentation iga bolna ba he amani jong hobung din mun hen lang yale songbum presbytery golden jubilee ga man naw thudola ki holim theyayum je bina mas penten upateni jong pakai minin ka ga le min he tun iga hobung thudol din mun ho iga ki to masangwin hobung upateni hin kimel heto naga ani hutin amani jong amin thon ordination kum hen lang tinga hele amani chungchang thudola ga se do nob neule aban ba na iga chediu hin masapenin upapuni hung patpi hen lang aman introduction ihung nei pe law phante kei hi zang kolam len thang kahin sana ko som ko le sagi kuma chu enlei kul presbytery khom pr hobung upa orden kai da twin kum sang ni langa kum chun na khojawa kong ki chon phejin presbytery alega ka pen ngal song ka dar hatai ti chu le na khu chun hobung upa thum ki no le ei hlang do ki no win sang ni le sagi kum ham chun bolsol hobunga presbytery khom pia chu confirm kai ki ni chan chu keima thu sim ga sei the hin tu teng le pathin lung set na zalin silver jubilee tiu kum som ni langa rin na chu en le kul hobung ma khun presbytery om ki nin aphat ki to chat hin cha chun sopi ram kajin thusim chomcha sunin presbytery mi ho chu hobung bunga hop na ga kinin hi chan chu keima ga bol theisun chu hi jeng in he keima thusim chu kipaume upapu iga ngai tha bongwin ama he silver jubilee upahi na jong chu lekha ta do in thusim ho jong ga sunin omin hobung upahi na jong kumso ta hitan pathinin dam na jong apin kipau min he tuna banin papu akonin nga ngai khakit no hitin ke upayo kho na khoyo ka hin teng la ka kyor den nahi 1981 February tarik somlani mong jang ho bunga upa chung pa mong jelin e orden he ta konchen tuni chan ge hin paten jalin ho bung upan ko na tong yun he kipau min he upapu zo iga ngai tha bangwen ama jong upa senior ta presbytery sungwa he senior loi ta hitan ordination na phado jong chu kumsom li wal ho ngitan tin pathinin dam na pen ma jong tu pe na he hobung chairman jong apo pe hi ti chu iga se do thau hen lang tuna ban ga chi hitin hobung thu dola ki holim na do na chomcha cha ga ne hitin upapu ne hung don bunin tin ama sa pe na hin do na ma sa pen ke ne nom chupu hobung hi iti kuma na khozo hobung hi iti kuma hong ki phut do a ki phu do dan ho he achom nam ta ne ga sei pi the diu ham ki pai masan tabang don bu the diu pathenin pat pai a pe jeon media long koi hol hobung mi te che bai ko te tua ga do chu hobung ki phu do 1941 na kol no ya na khoyo ko chen la wa ki phu do tai pha so tan hi jeng tan hobung de chana zo tiang le khosung lang to dola jong iga ngai tha bong win na khozo kho hi centenary mangjong etai ti jong cho iga he na min hi abani hin putu din muna he na khozo hobung ai hobung upa izat no muwa committee member izat tiang le in izat
khosunga he uma piling chapang member ho jong izat mem ti ho chu nega sepi the diu ham ho bung statistic jong hiang in tin atu din muna he tu pe na ding ho bung pa ni ko mo ben tu te la ho bung pi leng he so mo bi sa gi in sa pang he so mi le ni na ho ma za le ko he tu chun ni ga ngai tho win ho bung upa niaw min ho bung member za jong chu za lenga a hi ti chu din lo hai za le ko za le ko ka se ki lo rat toy ga ngai kha bung chun ho bung upa ni hin tenga le ho bung member zo se chu za khat le ko hi ti chu ni ga he win ile pu tu hin ho bung committee member hi izar mam ti hi nega se pe the diu ham te le amin ho zong nega se do pe le jun ki pa min te tu pe no bung committee member su li o men akhada melon pa khogin chong loi hin te la ni na melon wal men thang ke bo ma hin athum na melon sem hlong to lor hin ali na melon tawmen sa do mel hi ki pa me ho bung committee member li amin ho zo nga ngai khata win na kho zo ho bung hi zo ai ga ngai kha bong win ho bung upata ti je ngote ho bung lui ta hitan lam kai masa tam ta ena molim san jong umintin hi chola cho ho bung upa ena molim sanwa mi zar ma tinga hele helwa hele na kho zo khwa kuna pem do ho bung danga chawdo ti hoi jengam ma hele ega se do pe thele chun ki pa min te na kho yo kho to lo bu ga ko na ho bung pa san mo le ma so pa thang ne chong loi hin a pem da cho upa so pa le upa do se hi ki pa me ga ngai thovin ho bung pa ina mo lem sanwa khadaw min te ngai le pem do to na kho zo khwa chiang to lo chun ni hi ti choi ga ngai thovin hi tun abanin do ne ga chi ke ne tin ho bung sunga hin committee ba chom om ji in ken le to gun thupi ta jong he ga nei ji win thu pe na hi na kho zo ho bung sunga hi committee ba chom hi izat mo gam teli epp ham ti chune ga se pe theliu ham amba sa pe ne no bung committee member amen asen committee ne ji win abana general meeting amen abana construction committee amen yoben festival committee on ki he ki pa me committee ba chom ho ga ngai khawin abanin ga che ke no hitin ho bung hin ho bung tin hin to go na ki nei jin abang chom cha ka sung abang hi pha so ta sung ding kon kha chun sol cha wa na lam hen lang ho in sa na lam hen lang ti ho ta bang hi project akine jin ti ho ai na kho zo ho bung hin i ta bang project pha so na ding hita mi lo wai le chom cha sunga ding project i ga ne yu je ngam tu pe din muna he tu pe ta project ko ande ye cho komlo bagan ai ti a pon ai tu ai ga ngai tha bo chun tu pe ta he project lam chom to gun ho adang dangin anikine ji jong le na kho zo ho bung hin tu kuma he project ga che pi jing la khat chu i ga ngai tha bo win kom la bagan ho bung in a boli ti chu i ga ngai tha win ki pa ta hi tu kum sunga do na aban ga ma cha lu hitin tu kum sunga hi ho bung sunga desena ki khop no zo jing hen la program bi ta thagaw langa ki su hal na ding crusade ham camping ham ilo town na program ti hota bang he tukum sunga na kho ho bungin chepi ine jewam jinga hele ga he no min ega se pe the diu ham crusade ki to kem ki to se ko go he la yan go jinga ko ko yo hin ai wan na taw ki khop ki te chu paten jo lan ji ko se la a che yin he ko me yo an wal taw ni se paten jo lan ki ne he ki pa me crusade camping ho zong ga gon ding taw go ni jingen se bang win town program ho zong
bitum ta an ngol ta program mo jong na ho zo ho bunga he agon jing ana chi pi jing he ti jong cho aga ki ngai len ki pa ta hi pu tu hin na ba ni ga chi hitin ho bung ki vai pu na sunga hin lam chom chomin panading omin chola kha chu thilpi thu do lam pathin hi nga thilpi to na lam sang thu do len to lom lang ang hian lang hilowa le ho bung sunga na to na ta bang hen ho bung mi te ade sina ho sunga hi hlom chai jong le hen ipan la dan ho hi presbytery gam kai hen to lom synod assembly lang chan gi a he to lom ho ga jin cho din mona he pan ila dan ho to lom hen lang na to na lama he ho bung mi te din mon he ne ga se pi the du ham ho bung mi che ki wai cha hen lang ki yan thei la yong yom noi thing noi a ne le cha ki hol thu ki yong yong la pa the ja len til pe thu do la ta no ta ne ki til ho la win tu ne chan ge hin pa the na til pe pa chu la wa ti ko wa se do he ki pa me hon hlom cha jiang jong le i thungai ta le pang khomin ho bung mi te jong ma ga son jing ti chu i ga ngai thawin do na hi aban ba din ga cha jing hoi tin zo ten le lungyel ngai tu na ga se khom na ho jong jubilee man divin jong ga ngai thaw hitin aban ga chi hitin ho bung member sunga ko na hi theologian pastor ho hilowa hele missionary evangelist kal song do he jing tam na kho zo ho bunga ko na he jo he jing a hele amin jong e ga se do pe le jun ki pa min te missionary evangelist yo yo la pa the ja len pa the lang am na tong ding how se ten sunga ko ni cha pau nga na ko lang sei ho so tawle atc sim dingen akal so win bta so ga yo win dam se len ma yo pa the ja len presbytery synod Telegram kai khotol ho bunga man sa thei ta no min hin la pha chong kha jo na man na gil ta diabetes hin ne yen ya ko se na man to in ran mo le na lim san ta he ki pa me ga ngai tha bong win na kho zo ho bung hi pastor pau saum ta ina molim san tao reverend sk chong loi hong kun do na ho bung hin ama ong he chulai khusunga hausate sunga kuna hi ti jong chu iga ngai thawin ki pa ta hi abanin ga chiu hitin presbytery songbu presbytery hin golden jubilee iman nadi wahin to gon tampi nei la wa khat chu hi a hi le hobung tinin hi che songbu presbytery golden jubilee iman na wa hi mel chi ding khat thil hobung tinin ki bol chiu de ti chu kilol na khat hin e hobung na kho zo hobung hin dabang to gon chi nei je mo bam nei wa le pi chu ole I bolutam ole boltinga e koi bam ti chu la ki hele de tle ne he pathaida la ke da ba na bon committee chun to gon nei pe a so all you bili ha jing na thil khat bol do ding ti pa wa amin ka wa lo lai wa gon ka ge je wa ti ko wa he ki ba min tua interview ga lao he pha jong asod na lajin tua interview ga ki lao he phan ma sang je ma ki la hin je chun to go ne nei ji hin golden jubilee ka nge za he hobung committee hin songbung presbytery golden jubilee man na dinga to gon khat nei ding he hobung committee lunggel ngai to ne hi ti chu iga ngai tha vin hi tenga le azon na pen ta bangin hobung tu do la ga sei do ding au ma hi le hi lo ba hi le hobung lui ta he tan iga het bang vin hi ja hi pupun jong hobung tu do la he hi che do nei ga nei hel lamu wa ga sei do ding inei ji ga he le anei ji ga he le tu him aman jong iga sei do pi le presbytery mi te ga het do ding in jong het no moment hobung upata lui ta hi na he nga ki chu do ding tam ta jong ding in je chun ijam tia ki do na ho a mu chong lo ga se do ding nei je ga twin pha chom khat ga pen hi ke pa e ho bu the do sagao lama kal sai na hin pathenin ho bu mi te
thangau lama ong bilin 1968 kumsun revival na sa taong umin ka konson obung mi ten ki panalen tanayin patena thilpe hoyong thanom tanong pangubin isikal lama chun December tarik somladi chun revival hong ki din isa konson paten thagabin obung mi ten mangchan Bethel song tun do ding ti en gongobin ya konson Bethel song holding chun thagabin naman cha ho kol songobin nulun hoi ho chong tua popu jiloi no ko hon itayong mihim che na khalo tha pi na la le ling la ho song khat aga ni se sa lai do le sim sa to bang no men apu do win cha konsen Bethel asen win to cho tarik som lagu ka som le khani 1968 kumchen ni chu hutun do nong ta na he ibana thangaulam thel thola paten phat thebo na chan nau cho chi chen mi ta cho patena thilpe thola yong hong thano ta wen hong che pe obin hele cha chun ho in sa ding thi thola se do ki ta wen 1962 kumchen ho in ho mong committee chen ai le ipo yang ho sapu chen panhan la in keimon tin chong ko te tin so pe in ho in khaden sa ben ja kon chen hong khang to ya hong khang to ya ban ho bung mi yong khang tha yo hong tam hoi hoi ke den ni cha chen khang tha te chen ho in hi hul wal se bo te ti hul wal hin bo ki du ben hele jom khat yo chen leo hin se ki ta a he en la phat cha che ki din it's a revival but then thakau na to chu a sam pe yin o bung mi la chen isa chen 1980 kum July tha chen revival hong umin ai la cha chen o bung upa hai sen ding en hong ki o bung pa ne na chau san ta yi chen ai le khotol ho bung ho chen ka kho ka ta khum ye ngo wa ai le iti kai beter phat sa lo wa ho bung pa iti ka sen di hom ti chu ka da se yon hi le ama ho chen akicha thim wen ei de ngon te ti bi ai wa ngon la pha chom kha yo chen so bi te pha le a pe ki te mon te le sei do wen ni ke hon ka thil het ule ka mu ho ko sei do so la yo tin ko sei do so wen ni cha chen milun jo khop cho ho bung pa na hran di he ti thu bo hi ka sei yo long kha le tha khat ta ti chu ke hon yong ka ne dei lam ki do hi se in ka thu mo ben bel presbyterian parley pe wen ho bung pa ding milun jo khop cho ane ki lang do hey ja kon chen 1981 comment presbyterian mo ja ho bonga orden e bol pi hey ja kon chen pha che yang ne le ho bung mi cho athanom jeng oben age pa jeng oben khang tha ho yo pachen na thil pe hong thanom oben akoy yong no pi han lang upa yang la hong thanom na kon chen house te sunga kon pasal anga chan na pa ko lang sei kho chen thelo ya che ding ti thu en sei do in Aizol theological college bide che seminar che he ya kon chen tagau pan pi na ya lan ma mi khachum tang so in ko sei bawen diabetes en hong na in ama chen ran ma ne lim san ki ta ben he ya kon chen obumi hong thano ta ki je ngo ben he la hat nong chen
ho in sa le ding ti thu hong ki ho ki ta ai le cha chen ho bung committee chen how sa den ke yun pan hin lo wen ka tin ho bung mi to bo kho mo te ti thu in se ji o wen ji la ya hin ho bung ho in su akisa do in pan hin la na wa chen twa win July 20 2023 kum chen akisa panen athen so kisa panna patena ka do ne so ba yang lam he yowen 17 July 2024 kum chen ke yowen upa moderator san henen presbytery moderator in kon hon na hung ne yin cha kon chen patena kim panen he ho in he patena le vui nông han lang go yi yong le mo tan ni ki khom thein tu ni chan ge yin pa then lang om le to nan ki ma he tuai ga ngai tha bo chun tu pe na ho in pa thu do ga ngai tho win tiang le hi chima sanga ko na jong pathinin na ho jo ho bu an pui dan ho revival hong tun ho tiang a hele bethel muna song ga ki pi ti ho chan ge jong chi ga ngai tho win ki pa ta hin isei bangwin ho bung kumso na ko na pathinin an pui hitan revival ho jong no pi ta hong tungin na ho jo ho bung he lim le ki pa ta la sa na ho jong thano ta hi ti jong cho ka ga be la tha hian lang tu na banin ka sei beding ine jengwam sombung presbyterian iga sei bangwin tu kum sang ni le som ni le kum hong tung dinga he golden jubilee yung mandiw itan iti to dolin upate ni jong iga ngai tha bangwin presbytery hong ki pa dal hasan na tam ta ho jong ana tho a jong din mun ho a jong ma ho hin amit tawa na mu ubin amani akonin jong hiche ikipat somu presbytery golden jubilee ga man divin upate ni akonin amani jong iga ngai tha bangwin ordination hina pakai ta chicken ball na pan naw jong kum so ta hitan phat amasang i presbytery hong ki patti la kona jong amani hin amit ta na mu thona again the na ho nopsa no ha san na thiliza ka he anato jong tam ta na to thon di ga hin ji to dola he to songbung presbytery in golden jubilee ga man naw dola he thumop na hitam hilowa ine lungyal ngai to na ga sei nom ne jeng le twin phadiga pikidwin amanin jong ki pala thanom ta macha ki phalam na ki phalam le din ji thue ga sei pe le ti cho iga nge ki ne he ki pa tawang phat mang the dinga kom je in songmu presbytery he ti la chuna kho jo gam kai jong e khotam ta hen songmu presbytery jong khotam ta karbyang long tam ta ki ba he hin la tu phat hin iwe na he le ho tu NC hi la jing ma jong he iza nam da tha wa chule karbyang long a jong hitawanga chu i Nagaland na jong ngam telo hin tam ta agel ding chun golden jubilee man ding ra tha se ta banga gel do theina omin he da hin la ke man ni chila ka sei nom cha he da le malai pe ai gupta ga ma ko na hin pui do jong chun lam dong tam ti ama tha in tu teng ai le golden jubilee naman diwati tu ai het jing now jubilee man denga na sei pe ma sa na pen jong in kanan ga ma jong hi iza amho chu hlung zo ta loba khang tha ho bo na hlung mong a he je chun ho bung mi te ho zo se ni che golden jubilee lut dan gel do en ki pala thanom ta in he chekin hi mangche dingen ka ga ti min he khang tha hon bo ma noi tai ai gup ta ko na hong to chu man lo boi tai yim yan thei tho ho chun hin la ki pala thanoma pakai thu pe ni ho chun golden jubilee nom ta kanan ga ma aman o he ti ka ga sei do no me e ka ki pa min thumok tela ki til kho ta pathin puina lo pi ta ga channa wa upapu ne ga se pyo chu obung mi ten jong gel do jin
ทะเสนดิงไอละวายลุงนบมอนดิงตัมตาเจียงจงเลยอดัมนลายเจียงสงบุงเพรสบิทรีอาเจียงเห็นกิปาเลทนมตาจูบิลีมังดิกาเอกาเตียมนาวอามาทุมบจุงพัตตาเอกานี่ปีจงวินจงจงกิปาทุยอาพงวินเฮตัวนบานินอุปปูอุปาโจคูมินจงอามาจงเฮอินเซบังวินอุปสิเนียตาหินอามาจงฮิเจโกลเด้นจูบิลีมันดิวทุดอลาทุมบตามฮิโลอาติรโคนะทูตามกิปาทุเซนโฮจงอานี่นมเดพาดิกาปิกินวินเฮกิปาje presbytery gol jubilee ga sono ko ngai to ne le ke bang kalung jong helin he ba le lam khali chen ko ki pa en he pha che de so ko age la he le to hom pi tam tan tan mo le na lem sanovin til ko bol pi ho tam tan jong tan mo le na lem sanovin til chen somong presbytery ko somli le khoni ne hi win to hin hoi long ige tam din me san dang ho yang na lo do bin ai wang la pathenen ana ching tu jing ti lai ho sang chun am he mi imalam jo sa la khang to bin ka ve nei la til pe na la ma khang to bin chi na them na lang ma khang to bin ho ke wai po to do la khang to bin ki pa ko sat tang he ye chun jubilee ga to ne hi Trashed na le lung hel nan mang lovin kipa ta kicham de la sam na jubilee iman khom ba I presbytery hui sem phat pe di bin jong ka hin te mun he khong lui tam ta che yong ta yong le to hang tha na la ha changin tha ta nan sanuwa hi che he presbytery nin sem phat yong deu ko ade he kipa me upateni akona ega til kho na ho obumi ten ga hejing hitin amani jong ta sa jong pathenin dam na pen tin ki pale thanom ta kum sang ni le som ni le gu somung presbytery golden jubilee man na divin nang ni jong dam sen jubilee mang din pathin ni ne pi vin tin nang ni jong dama cha the na hile jubilee mang din jong nong te fan din jong ya ki tim ki no hi chanchu na khozo hobung nga upateni to hobung din mun ho henlang tinga hele hobung sunga ki vai pu na ho din mun ho zo si nga ngai thau henlang iphat man chu chanchu tante ki pai